Comunican características. Pino Suárez, el numeral. 3017 sobre Pino Suárez. Entra. Córtale al vehículo ahí, no me repite el numeral de la rodadera, por favor. Que iba a estar esperando ahí la 31 de mero cruce. Entrado. X23, el rojo de Montes Flores, Oscar Flores, el 15, reporta. Vamos a poner el 11. ¿Es aquí en la Santiago de Independencia? ¿Qué ubicación tiene? No sabe, a ver, tiene un recorrido para Santiago, no sabe. No lo comunica. Aquí en la Durango para Santiago le corro yo hasta el oriente. X13. X23, el zorro de Montefapeninos, Oscar Flores, 15. X13, no, pues un buen 76, y no, ponemos 30 y dejamos 38 el 16. 10, 11, adelante. ¿Te escucho? ¿Dónde se encuentra, compañero? ¿Se encuentra en López y Rosa? Espera, compañero, 12 y 13. ¿Qué pasa esta? Juárez 1, adelante. Subiendo el apoyo. Veo Montoya adelante. Panamá y Ignacio Mejía, ordene. Não se me mueve. E aí galera, hoje eu vou estar ensinando como instalar o anime do GTA 4 para o GTA San Andreas. Primeiro vamos nesse link que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. E tem que ter o Cleo 3. Daí faz o download dele aqui. Daí ele vai vir em modo RAR. Vamos extrair ele. Desculpa aí, tá meio lento meu PC. Daí depois que extraiu, ainda passa o GTA. Que o que eu vou instalar o mod tá no C. Arquivos e programas. GTA San Andreas. Daqui, primeira coisa é ir na pasta Cleo. Daí lá, Cleo. Copiar tudo isso aqui. Dá um Ctrl C e um Ctrl V nele aqui. Daí abre o... Não. Daí abre o IMG. Se não tiver, baixe no Google lá. Eu vou disponibilizar um link para download dele. Daí vai File Open File. Acho que é GTA 3. Daí na pasta GTA 3 e IMG. Daí vão vir Edit. Daí procura Bike, né? Replace.
Daí lá onde tá a pasta do anime. GTA 3 Bike. Daí dá um F2. Bikes. Daí um F3. É melhor colocar bikes.ifp. Replace bikes. Daí dá o F2 de novo. Change a replace. F2 dildo. Ponto ifp replace. Dá um F2 de volta. Grenade. F3 Grenade ifp replace Grenade. Daí o último script que não tem, então vamos dar um Ctrl A e script. Aí fecha o MG, volta aqui e vai anime. Esse pad dá um copiar nele. Daí anime, dá um colar. Sim. Daí tá pronto. Agora é só jogar, né? Złączeni w sile miłości do parkour. Brniemy przez miasto, wiedząc, że warto. Uzbrojeni w siłę i wiarę w samych siebie. Wyznaczamy ścieżki, o których nikt nic nie wie. Wyznaczamy ścieżki, którymi nikt nie uczęszcza. Więc jesteśmy pierwsi w kolejce do szczęścia. Bierzemy udział w walce z własnym strachem. To właśnie strach posiada najwyższą władzę. To właśnie strach posiada wszelkie przywileje. Głupi ten, co diabłu prosto w twarz się śmieje. Potrafimy poczuć wolności dotyk. Parkour jest dla nas jak najcięższy narkotyk. Potrafimy poczuć, jak rośniemy w siłę, gdy łamiemy bariery, o których nie śniłeś. Zaczniesz ćwiczyć, zauważysz pewne zmiany, bo twoje szare miasto to jest plac zabawy. Idąc drogą będziesz podświadomie szukał, czy jakiś budynek to nie jest świetna miejscowa, czy w twojej okolicy nie ma murków i poręczy, adrenaliny, dla której można się poświęcić.
Rywalizacja to zło dla nas obce. Tu nie chodzi o zawory i nie chodzi o force. Tu chodzi o płynność i chodzi o postęp. Pokonując bariery według własnych potrzeb. Ciężkim treningiem dochodzisz do wprawy, lecz twój parkour to ma być forma zabawy. Na dalszy plan odrzućmy konflikty umysłu, stan oczyśćmy z gonitwy. Nie ma co walczyć o bycie najlepszy. To sztuka, nie sport, więc przestań pieprzyć. Wow.